Haimanaze ting choma zai haimanaze Zeme man sageklum iawang remene na mai zingkiu zi himre ting kumchana zang kai gichum ba mai ting chua gade regu man sa Zeme kogne haimana hange liagai de radlei IPF ge psui teme kasa krang mene Assam Dimaso district ge IPF community mlei nize sam rang changai bize nangnui hai mana so ge liagai radlei namai ke jingke zi himreu tingkum chana ze angkai ke chum ba mai ge Assam Dimaso district ge nomenclature de rasaume Dimasa mene pnui deru na college Dimaso district helengai de bmai ze officially hai mana ze ne du ka zole ze recognize ze observe to hange ku gai ge mimi ge du gizo magra zai wang magra leibe sam pzed me lamgine ranglian togai bisam anui Zeme ge suite me zai ka sakrang me zai IPF ge suite me ga sakrang me rang ze ai raso mne nomenclature de objective ge rangkang pegulei limlia ga lo magzai ne du ningnigu culture zai traditional ta activity ze tulia ga lo du tulia magra lei ze ga chudlei zaina raso mne tingti ge NC hill ge ne Dimaso helei rab ting ge NC hill ge hazet me bam lei ne ai Dimaso ro helei ga ra hange hazwa lei ze ka chudlei les du chipo ting ne se ze IPF ma bifurcation district ze IPF hange ki samdi ko dlei chipo zigine raso mago Dimaso nomenclature de ge matai me chang me GB me MSc me the cultural troop the NGOs the mi gdu IPO program bam ge kugai ze bamles du mi du wangslau the IPF lamgane rang changale intebe lo designa anui ze IPF menlein ze I bifurcation Dimaso district ne district be pe chamra hange ki ze demand te zigene ze ka chule zaina nangne zai ine I Dimaso district ge raso magu nomenclature de objective the program bam ge ze wangai le designa hai manana Dimaso te rahange ka hazo de le bizep ting bata sata bamgu de le ze ka chudre chida ze chipo program ge ze mimi gdu ge zo magra le ze IPF manai anui Zeme lam ge psui te mek sakrang mane samrang changai de le Zaina India ke degu financial year gane kamgai ni bchai suize kram ke ze ke ting kum chang na ze ngkai ke chum kamai gene seuze rehe medicine antibiotic painkiller zai becha ke cham cham be rehe rame ze pe mi to du de le ze ka che de le ze kram ke ze ke ting kum chang na ze ngkai ke chum kamai gene seuze rehe pe mi to dra hange National Pharmaceutical Pricing Authority NPPA mene kamgai bige rehe z high school la le ze ka che de le zaina chige rehe z high school pe mi torab ge zeka cham be anui te lung kang ki brame antibiotic painkiller zaina paracetamol zani me pera te ge tebe rawang ge tebe zeka ge sib ge tebe kurag ge tebe zeka cham be le zeka chudle zan National Pharmaceutical Pricing Authority mene sa se I think ti gu rehew ge ne pmi chuna to drab ze 12% to go le zeka chule pmi ze Zaina Manipur ge civil social organization mene Manipur University taige mate wiki restaurant ge ne mpui mi zote me minna hangma daimze nimpet le ze kachule Zaina tipo lam ge ze pore le marol apunba mera phaibi Manipur Women Vigilant Group of Manipur President L Memchobi ne sale Zaina pnui da ge ze metai lamkai langtaba kunja impal te rahange kilometer te sedre bam begene Manipur University taige te tibe dammai ge restaurant ge mapli imagbe lalebe pangka se lubloge pnuye tingmui hi rika sangbi hi ge katai ze reite wang de le ze ka chedle zai chi restaurant hotel ge pnuine reite ze katai wang bloge restaurant ge ne zote me mpui mi mina hangmadai me ze nim zai hotel restaurant te me pampau mesdu nim de le ze sale Zan Assam gem pui mi mina hangket boxer Lovelina Borgo hang tetibe zinke zing kaises rokting kum chana ze ngkai ke chumma ge women world boxing championship ge gold medal ngamong be pui hange Assam government ne hato hi reward lak ringe pe ra hange kam gai dele ze ka chule za I women world boxing championship ge gold medal ngamong be pui boxer Lovelina Borgo hange ka charang kang reward hato hi lak ringe pe ra hange kam gai biza Assam assembly budget session ge
Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne sagai dele za Assam pui lovely na borgoheng na IBA Women World Boxing Championship Delhi ge I75 kg weight class final gold medalist ngor hange kantab ge Australian boxer Bzi Kaitin Parker I Commonwealth game ge medalist lona ngabe puize te ko ni dele ja ka cheli Zane India Ramgu former Law Minister and Senior Congress Leader Salman Khurshid ne saje chuna Congress Leader Rahul Gandhi je Lok Sabha MP gene disqualified je lupani je bamlislu mpui ibigene close je Congress Leader Rahul Gandhi Lok Sabha MP ge wangdai gule je kachedli Zane Assam gu government ne ki lak rejesna under Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY Gramin scheme gene makum tingkum gzingke tingkum chana jang khaimdai pemak soge teura hange teugule je kacheli Zane Assam ge ai Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY Gramin scheme gene heki teuloi dibze lakte seje changkreu kuchum chunaria ge teuloi dile je kachedile zai chirun magje chuna heki lak ai po scheme gene chuna teute jela leje du kachedile Zane Assam gu government na IPMAY Z scheme gene Assam ge lungme heki teura hange ngaudui kane chunaria changje ngomagje bam hange heki teura peger hange central government meje kyam gaidile je kachedile Zane Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sharma banai Meghalaya gu Chief Minister Comrade K Sangma Assam banai Meghalaya gu Ramrai border kaga kakle blamge mati magje ngom podai gu dile je kachedile namai kyu dolak zaindu pakdai kyu ge ai Assam banai Meghalaya gu Ramrai border kaga kakle blamge Assam gu Chief Minister nai Meghalaya gu Chief Minister ngom podai gu le je kachedile Zaina North Korea kadege North Korea spy mago gimi che bullet che hai sruk zering je kachum teunga ni bzigene North Korea kadege President Kim Jong Un ne emergency state declare to guys chuna North Korea kadege state kasa ga lockdown kaila le je kachudile ai guli che spy mago che hai sruk zering je kachum teunga ni be peura hangena je Zaina North Korea spy mena bnuigu bullet guli se teunga ni be peura hangi je city of Haisan ge klak te roze bnuigu guli Teunga ni bramze pe road le jaka chudle then I pnigu guli cheurame hai sruk zering jaka chum pe do makta ne North Korea de go President Kim Jong Un ne saje chipo city lockdown kai bza lupa makule je sali Zana India kadegen znaik zingke zing kaije squeating kom chana jang kai kichum summai ge 24 hours kun takak kai ma dai lungene COVID-19 harare nim pakak dai me mina changna ja hai ke je ringeu ken me je nim pakak dai dile je ka chedile zana ke mingeu changen znai ge COVID-19 harare nim pep jine kilang dai dile je sale jai chuna India kadege COVID-19 harare gene Raj Bombay Union Health Ministry gu update te website sujan znai summai ge changkreu ke je high school je ka में COVID-19 रारिनेन राजलाली जैसाली जाने चुना इंडिया के देगे जीगे COVID-19 हरारती पे परसेंटेज 1.51% चंगदले जाचे जने हच्चा का COVID-19 हरारत निम पे परसेंटेज 1.53% ले जा कचदले आइगेना नमाइ के जिंगे जी हिमरेउतिंग कुमचा जांग खाइ के चुम बा माइतिंग चोक दे रेगु मान साल वाइ गाइदले पिगाइ जांकिंग गाइ निमले निजे तोदले